Panen nandek mancari kasuanan lambu kok lambe bana buyo babini lake galabu jangan lapu ala ilala Jajet barendo Tampuruang sayaknya baru Nana baru la tamanu anak gadis kini ikut sayang calianan bujang la kancang kajando. Oke sana, kok om suka mana ditantang sana. Banyak orang ngecek, ngecek Om cari Univita le om suruh Univita tu dendang om, cari akak nan viral tu om. De mande. Awak suka mana tantang gua sana. Jadi kabarnya orang Padang Panjang sana. Wak cabut ke Padang Panjang sana, kini gua jual lah. Ciao, wak cari akak nan viral gua sana. Wak cari. Oke sana, tiba di Padang Panjang sana. Wak cari akak dan viral badendang tu adalah Om Suhu di bos. Bang tu dia. Lah, ciao. Oke sana pada tanya carinya lah sana, tanya ke bang lah. Bang. Ya bang. Tanya cek bang, kenal bang juga? Siapa ke bang? Kenal bang? Tak kenal bang. Tak kenal lah bang. Oh ya bang, kasih ya bang. Wak cari lihat sana. Semoga bisa mencari akak tu. Ke sana usaha mencari ke sana. Tanya ke abang-abang sana. Bang. Nanya cek bang. Kenal bang Jiko bang? Oh, kah? Kita tahu bang. Kenal bang? Dia teh gini bang. Dia teh kafe kau bang? Ya bang. Okey bang, kasih bang. Okey sana pasal buat akak nak viral tu sana. Kak. Kenalan kak, Piki kak. Iya rancak kak. Kenalan kak, Piki kak. Akak nan viral badendang tu kan? Kak. Boleh awak request kak? Awak jauh cari kak dari Bukit kak. Ikut tu. Oh, akak badendang je awak dekat wak kita. Banyak vieweratnya mencari akak badendang dekat wak kita. Ya kak, badendang kak eh. Lah panen nandek mancari kasuanan lambu Ya Allah, ya Allah. kok lamu bana piki babini Piki. lake galabu jangan lapu ala olalai la jejet barendo Allah, la barendo nan tampuruang la sayanyo baru la taman nuang danan tuo la sayang oi calianan bujang la tak kunjung laku. Oh, terima kasih kak. Kak, akak tu kayak password kak. Betul? Hah? Kalau hilang susah cari, panjang cari. Google lah sana. Okey kak tu siapa kak? Om Suhu ni bos, senggol dong gitu. Om Suhu ni bos, senggol dong. Jangan lupa like, salin link, tambahkan favorit yang request di komentar gitu kak. Di like saya kak. Jangan lupa di like ya guys, komentar, jangan lupa di share jo. Oke sana pamit tuh kak. Terima kasih kak. Kak pamit tuh kak. Oke sana. Di like sana lah. Jauh dari Bukit bermain. Om Suhu awak. Om Suhu awak lah balik sana. Bagus kamera. Cuba aja anti-anti nikah pakai bunga balik om li berani om Suwa. Pakai bunga aja anti kamak. Weh anti itulah punya suami mas nak. Awak digerek tu sama suaminya because nak di tele sana adalah. Awak ajak nikah pakai bunga tu mesti melamar ni ko. Kerang biar cuki ada patui ya. Tapi baru demi menghibur sana baru tapi kau sana lah awak cibo sana. Jangan lupa like, salin link, tambahkan favorit dan request di komentar. Jangan lupa follow di sana lah. Di like. Kau putih lah apa aku diri. Malu. Lah, ciao. Oke, sana awak cari anti-anti itu di sana. Kemana kau cari kau? Oke, sana di tadi awak cari di sana kemana kau cari bunga lah doa. Oke, kelas ibu ah. Kak anti-anti. Enggak. Bang. Bang cari anti-anti bang. Dek. Mak dia cari anti-anti di sana. Oke, sana awak wah doa kakak sana awak cibo sana bismillahirrahmanirrahim. Kak. Balik Yo kak. Raso kak. Wak rekam yo kak. Wak apa? Wak suka sama kak ni kak nikah sama wak. Kau tak nak kau? Awak ni ajak kak nikah kita. Kek bunga. Baru cerita je kau. Mak
Kenapa kau lagi bunga mana pakai? Nyo ajak kak nikah gitu kak. Nyo nak kak. Nama laki, nama. Dah lelaki kak. Alhamdulillah. Deh. Tapi kok syukur kak kak. Parang, akak ajak ke rumah kak deh. Beko parang lah dia lagi akak di rumah kan ada. Ya Allah. Nampak arok kak. Yang penting awak syukur kak ya kak. Kak terima cinta awak ya kak. Pasal-pasal. Nak pasal-pasal pokoknya terima cinta awak gitu. Ya kak. Kak. Siapa nama? Vicky kak. Ya kak, ni nikah sama kak ya. Cepet lah. Yuk, izin ke laki kak Beko. Alah. Kak. Lai sayangnya oh. Lai sayang ke badan. Lagi kak. Lai. Mending enggak usah. Tak usah. Tapi Daripada- awak syukur sama kak. Daripada Beko kena enggak apa dah kan? Ya lah kak. Kan yang gadi banyak lah. Arah kak lah. Sorry kak. Awak cuma ambil konten kak. Siapa? Tak TikTok kau di TikTok kak. Sorry ya kak. Sorry ya kak. Awak di kuah sana kuah. Kenalan Vicky kak. Sorry ya kak. Boleh posting kak? Sorry ya kak. Kasihnya kak. Ya mana? Like sana. Aduh, saya karambi ya.